Di ste builderi, dobrodošli u novi vlog. Kao što ste mogli primijetiti, prošli tjedan nije bilo uopće vloga, zato jer je sve ostalo isto, škola isto počela, bio sam popodnevno, tako da bi u teretanu išao iza škole. Što se tiče update-a, ubacili smo kardio. Šta je još? Znači imamo kardio, spustili smo kalorije na 2500. Kardio nam je 3 puta tjedno. Na dane kardija ja mislim 3000 kalorija ili 2750. Ja mislim da ima jedan 2750 i možda čak dva dana po 3000 kalorija. Imam još jednu dobru vijest, dobili smo sponzora. Sponzor nam je Shop Builder. Imat ćete njihove suplemente u opisu profila. I da, javljam vam se sada nakon škole isto, ovaj tjedan sam jutarnja. Sad je 2:15, imamo još znači 4,5 tjedna do natjecanja. I to je za sad to. Mi se vidimo u teretani. I da. Znači kapi s mene, nisam dugo bio baš na kardio, mislim dugo, od prošlog kata, to mi je zadnji kardio bio, baš kardio da sam stao na traku, ali da, mokar ko ček. Dobrodošli u drugi vlog. Pojeli smo taman ručak, sad ćemo ići u teretanu. Inače, by the way, jedan fun fact, tu nam je znači ručak. Gledam ASMR, znači slatkih onako kuraca, dok ja jedem ovo svoje shit. To me nekako zaslavi, da ne jedem slatko. Šalim se, nemam uopće potrebu jesti slatko, ali ono. Zabavno mi je gledati dok neko drugi jede. Ali da, mi se vidimo u teretani. Malo drugačije sam sad krenuo snimat. Ne snimam sad cijele treninge i tako, vidjet ćete sad sve ovaj tjedan. Pa mi napišite u komentarima ili na Instagramu kako vam se čini, jel bolje ovako ili onako sve dok snimam. Putili smo se prema džimu. Idemo na stop. Ne znam koliko vas upoznata, ali nemam još položeno, pa u džim idem stopom svakodnevno. Tako da se vidimo kad tamo dođemo. Najvažnije, ako ne ostatim toliko lat ovdje, rastegni se dole što više moguće i osjeti tenziju u latu.
prvo lijeva pa desna. Tamo smo stomak malo napravili. Ekstra trening, samo što sam prazan, ubij Bože. Evo ga večerica prije spavanja, poslije treninga. Dobre. Radimo nogice. See, Lemon was a don. And it could read people seeing who they really are. You know Lemon bleed, and Lemon never bleeds. I brought you on this train hoping you'd kill each other. Tamo smo se vratili iz škole, dočekao me paket od Shopbuildera, sad ćemo ga zajedno unboxat. To su stvari koje su mi poslali za pripreme za natjecanje, tako da sad ćemo to otvoriti. Ima sto. Sad ćete vidjeti šta smo naručili. Da, by the way, ako niste znali, Shopbuilder nam je postao sponsor. Imamo tu znači BCA, kreatin monohidrat, kilo whey proteina, okus je crna malena i bijela čokolada, imamo još kilo proteina, vanilije, dobili smo 2 šejkera. Šta još imamo? Imamo omegu 3 u tabletama,
multivitamin. I poslali su nam još dodatno mali testere. Znači isto jedna mjerca čokolade i druga cookies and cream. I to je to. Zahvaljujem se Shopbuilderu što je ovo poslao. Imat ćete njihove proizvode u opisu videa vloga. Po meni Shopbuilder ima najbolji omjer cijene i kvalitete, tako da svakome preporučam da naručiva kod njih. Opet kardio. Još 3 minute. Vegan i vegetarijanac skakati sa vrha zgrade i natječu se tko će prvi dotaknuti pod. Znači tko će prvi pas. Tko je pobjedio? They simply am not. Društvo. Mario, stigli smo. Nismo uspjeli naći ništa u areni. Idemo do mola. Stvarno užas, izbor, užas. Update, nema ništa ni u City-a. Došli smo u Decathlona, zadnja nada. Loše vijesti, nismo uspjeli naći kupače, stvarno ne znam kako će ih naći, ni gdje ću ih naći. Biće to velika zajebancija online tražiti, tako da ne znam kako ću, šta ću. Ovo mi je utjeha jer nisam naša gaća. Da, Mari.